Tipo kako Bobe zvonio. Ne bi dao i da jede. On je sve silo čovjek da se pokusili, da stoji, pa mu otvori bi buje krvi i onda se liči ovako u golom. I tijelo vozi. Gledaj. Koji je to broj? Magmatske stijene.
3,5 metra. Znači, vode 3,5 metra. Tako. Kasnije ćemo uzeti naći tako dalje, tako dalje. Ko ima rukavice? Eva, hoćeš malo ovu ovdje samo radi televizije da oni registruju u Lobanju. Hoćete Lobanju vi slikati? Ej, ima Lobanje, cela. Lobanje i Red. Ima tu, jel? Dobro, ove tanje, eto, hajde.